Ibihe byiza kuri ukurikira amakuru n'ibiganiro kuri muri media, niba uri mushya kandi nawe tuguhaye ikaze, ibuka gukanda subscribe ndetse ukandi no kukazugira kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yatunguye benshi. Angola yahagaritse kuba umuhuza mu bibazo byashegeshe Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Angola yahagaritse inshingano z'ubuhuza hagati y'impande zihuriye mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Guverinoma ya Angola yavuze ko yafashe inshingano z'ubuhuza kuva mu myaka ine ishize, maze ngo igeze abagomba kugirana ibiganiro ku ntambwe ishimishije. Guverinoma ya Angola yari yabigiyemo yabihaye agaciro, ariko ngo hagiye habamo kubura umwe mu bagombaga kuganira, nko mu kwezi k'Ukuboza mu 2024 ndetse no muri Werurwe 2025, aho M23 yagombaga guhura na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubwayo. Ibiganiro by'ejo bundi byasibiye kubera izindi mpamvu zagiye zivuka ku rwego rwa Afurika ndetse no hanze yayo. Perezida wa Angola yari aherutse gutangaza ko agiye guhagarika izo nshingano kugira ngo akore imirimo yindi aherutse guhabwa yo kuba umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri uyu mwaka wa 2025. Icyakora Angola yavuze ko hamwe n'ibiganiro Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishaka kujyana n'u Rwanda, ishyigikiye ko Congo iganira na M23 imbona nkubone. Biteganyijwe ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika uzashaka undi mukuru w'igihugu uzakomeza izo nshingano z'ubuhuza. Ni mu gihe kandi Perezida Kagame w'u Rwanda aherutse guhura na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bahuriye i Doha muri Qatar bakaganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Umuhuza muri iki kiganiro yari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar. Nyuma y'iki kiganiro, M23 yagaragaje ko ishishikajwe no kuganira na leta ya Congo ndetse irekura umujyi wa Walikale yari imaze gufata. Congo nayo yavuze ko kubera ibiganiro bya Qatar yahagaritse gushoza intambara kuri M23. Ari u Rwanda ari na Qatar bavuze ko bishimiye iyi ntambwe. Gusa AFC M23 yashyize itangazo hanze ivuga ko idashobora kuzakura ingabo zayo mu tundi duce turimo Bukavu na Goma. Ni mu gihe kandi ikomeje kugaragaza ko guverinoma ya Congo iri gukoresha agahenge muri Walikale irasa ku birindiro by'aba barwanyi, inohereza abandi basirikare bo kwitera ingabo mu bitugu. Aha ni kuri muri media.